Kulei phi baro. Hakanika kinti jong ka jinghikai chunga. Ngakwa bana jinghikai. Halor kani ka bang ni khot ka trigonometric identities. Ka badun po trigonometry jong ka khot plus 10. Jong ka syllabus jong ka ambos. Ka identity ka nyngkong du hamne ka de sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Lada ngakwa banwa tang jong sin square theta. Udah cos square theta ngara nu chatai kalong 1 minus cos square theta. Udah cos square theta pan lada ngakwa bante yu cos square theta ngara na yu sin square theta chatai kalong 1 minus sin square theta. Hagi cukup por ngidei ban ken mau ru ya kine gini ngidei ban ken mau gini tan theta is equal to sin theta by cos theta. Cot theta kene kadi cos theta by sin theta. Sec theta is equal to 1 by cos theta, but cosec theta is equal to 1 by sin theta. Kini kilong kiba kongsang, but ngin ngan pani phi da ko kan kusam ta. Ba chwa bangin le ta khangia chphang ka jingsem ne ki LCM x plus 1 by x. Ka LCM kamau ka de x hangim dan a tingi multiply by direct unit x into x kami x square x divided by x kano 1 1 into 1 is equal to 1. Kani ka sum x plus 1 by x into x is x square nomor dan denominator ne x divided by x kano 1 ti iyo x square plus 1 bakan mau x square plus 1 nyimla ban a yakini tementa hi in program yakini ki trigonometric identities kumno begin le kene ngam sedang dah kene kaei ka nuksa kade cosec square theta minus 1 divided by cosec square theta, it should be equal to cos square theta. Kane kade left hand side kane kade right hand side tapai bha ni le kumno kane kade solution left hand side is equal to cosec square theta minus 1 divided by cosec square theta. Pen hamne cosec de 1 by sin kane de cosec square takalong 1 by sin square theta minus 1 divided by une de cosec square theta ngam tho 1 by sin square theta. Ngal skhem la so thu to is equal to hamne pen bha ngam equal ho hamne ne de sin square theta kumbala hikai mane sin square theta divided by sin square theta kalong 1 into this 1 kalong 1 minus sin square theta into 1 kami sin square theta hapo kadai 1 by sin square theta nang ni uneu sin square theta but uneu sin square theta nila ban cancel no itu but that's right ngan tho hai ni jaka iba ngayola ngila sa astang nang ne ngila sa astang yu 1 minus sin square theta upon 1 the 1 minus sin square theta upon 1 kene kade be 1 minus sin square theta ladang ya phai shane pa 1 minus sin square theta is equal to cos square theta the 1 minus sin square theta bu no da cos square theta. Patang ipai rajintili cos square theta udana right hand side hamir ngiyo pa left hand side is equal to cos square theta. Kumut kane kadai right hand side. Te nada phiyo left hand side is equal to right hand side. Kajuba phi kadai pa. Inya pet pat sa kawai kanuk sa ka ba r akwai phi nya pe pe kane pause kane video pai bersang man sotho da ka peran kam lang yakini. Menyepek senuksa kebaar mentah. Kenuksa kebaar nila pensiam kelong kene cos square theta divided by sin theta tho ane cos square theta divided by sin theta plus sin theta is equal to cosec theta. So left hand side is equal to cos square theta divided by sin square theta
plus sin theta barbor ke divers tam komponen dan left hand side apa example ang number square ta LCM ang nam tadi ini tekalong sin theta sin nu sin have multiply nomor pembentan denominator ini te hane kan selong sin square tinggal ba sin theta divided by sin theta kalong 1 into cos square theta kalong cos square theta plus nu sin into sin kalong sin square theta kadang ipai yang ne cos square theta plus sin square theta lani sin square theta plus cos square theta is equal to 1 teng khynnah se bakla la dan iong cos theta plus sin cos square theta plus sin square theta kata ro pada 1 sin square theta plus cos square theta ro kata ro pada 1 panai ni ju inuk sai bread 2 plus 3 kade ka ju kum 3 plus 2 nomor kane kade 5 katuru kade 5 telada ngi don ning nomor bo di plus sin square theta plus cos square theta lani cos square theta plus sin square theta uneli 1 tekane kalong 1 divided by sin theta 1 divided by sin theta ini apa yang 1 divided by sin theta kane kade cosec theta but kane kade ka right hand side kumbangi i hame temu lada ni perangkam ia kini trigonometric identities kini but kini berkumno ban simplify kini tan cot sec but cosec barbor nyngkong ya jawab na ko phim pe gai kane pause the video tag dia sesi no pindu suthu but penjana shishu iadei ni net saka nuksa kabalai jong kane ka jinghikai namta kine ki trigonometric identities nampa hamne 1 minus cos theta 1 plus cos theta into 1 plus cot square theta 1 plus cot square theta should be equal to 1 nyapai mentah left hand side is equal to 1 minus cos theta 1 plus cos theta 1 plus cot square theta halor jong kane dan thok koi ka formula a plus b into a minus b kane kalong a square minus b square kadang ipai hame kane kade 1 minus cos theta 1 plus cos theta kalong kum a minus b a plus b a minus b into a plus b kami a square minus b square te kane kalong 1 minus cos square theta 1 plus cot square theta cot in pehane cot the cos by sin so cos square theta divided by sin square theta 1 minus cos square theta 1 minus cos square theta is equal to sin square theta ane layo sin square theta hangne kalong LCM kade sin square theta kane kade sin square theta plus cos square theta ma ni top hai tu hane ade sin square theta une di sin square theta nomor une di multiply nila bane cancel no ila sa astang sin square theta plus cos square theta tamon sin square theta plus cos square theta kadang ipai hane sin square theta plus cos square theta is equal to 1 te tu la yo 1 kane is equal to right hand side but kane kane ke jawab jawab kane skhem bila so thu betul so ha like what subscribe ko channel juma ko youtube ko ai ko ten Shaiphyrnai kublai shibun senang ya bahasyu magati bila betul